Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silian Sang Puya Chapchar Kut Sang ni somni chu voin khan Mizoram puma man ani Ram sunga coronavirus kaiza chumi somthum pakhat an tling to Parliament ro relin khom chu holi chol an man dona wangin tun thani som pakhat thleng ti tobri ani Chapchar Kut Sang ni somni ni na alom na ro pui ber chu voin khan Mizoram puma man ani a Aizola chuan sipaila mola ni a Chief Minister Puzoram thanga chukut pa ni in Agriculture Minister Puala Zilin chukut thleng tu ani kut pa Chief Minister chuan kumin ku thupui chu zonun zemoi choi san ani angin zo fa de chu khoi hmuna po omse zonun zemoi chulan chhotir zel tur ani atia mal somna don mei cherte chanchin thamei cherte tlom ana mei cherte chu chi engin state chung le pon mai ba ka khovel zawzo ka mei cher chu ti eng zol zel turin kal khom te acha ani kan pile uten an rilu thiam lim zongun zemoi thom chuaka muntanga ka enga chieng zel turin voina hiam kan kupuin min tuangin kan rilu le ngai tuanate I mangangu he soram chuka he kan mei chere chieng ila soram kona chieng ila hovel mun ila I chieng angu Voin chapchar kut lomna hian mal zaile zaipo sang ai thak ni in namlam sang thlir ho ani boka OMA brand songko pangai na rolin che ron kana buza somni pariat omin akan tu le khong tu zong mi sang ni za somsiri panga ani chapchar kut man chung hian food court te handloom le handicraft stall te art exhibition ne floor show te bot sei ani bok lungle a chon thum loi mola chapchar kut lomani a puloma ma to chong HPC vice chairman kut pa ani ya puar wanreng puya additional DC kut thleng tu ani kumdang an mi puyan kaltama mara cultural troupe te point an namlam an entir ani lungle kho chunga branch we sang le MHEP te point namlam an entira photographer association ten khalak en tur mol sira anda a entrepreneur lamin thil en tur le a tur le thein an chopa MJA ten chapchar kut mi san thanga photographer association ten kut try te an thang boka chonhulama chapchar kut concert nei ani Champaya News Champaya District Sports Complex sa chapchar kut man ania Dr. ZR Thiam Sanga Champaya Not Bill to MLA Vice Chairman Health and Family Welfare Board chu kut pa ni in Champaya DC Dr. Navin L chu kut uap tu ni in Sub Headquarters President Puviel Chama chu kut thleng tu ania hunmasa namzai le lamba ka mimal zai thak le entir ani in chonhulama live concert hunman ani a kumdang zong ain kumin hian mi puin chapchar kut hian hlut ni in kan correspondent chona soi kolosi pa chapchar kut hi de kon khelmola man ani a DC Pisang Chinchin za chu kut thleng tu ni in Rural Development Minister Pulal Road ki machu kut pa ani he huna hian WMA MUP MHEP le Mizo Cultural Organization le mimal then khaten namlam zai chai le phenglong tumte an entira chuna kal khom ten chofak pui an nei ani chapchar ko thi mameta chuan GSA playground am manani a district board sab Dr. Rosa machu kut pa ni in puke Eli Rosanga president sub headquarters me mami chu kut thleng tu ani mameta chapchar kut manna hian khopui chung me branch sang ba ka Dampur branch me tangin chero buchom pasiri entirani a mizawin filmna sang entirani boka khopui chung me branch sang ba ka Tripura group me Chorpial Cultural Club Korthale West Phailang joint me te som anni khozola chuan field number 1 zu chip venga manani a chapchar kut lomna hian district board sab poits lian zela chukut pa ni in kut pon zara pot phara khozol group me president Pukel Linsang chukut thleng tu ani voin chapchar kut polen khozol khopui chung me branch somtele sarkar department sang in zopa in som sa in department mlang na te antan lan ba ka hengin at hen mizo kut chuak chi sang zupui zufang bal kolbasha changban le thil dangte zor chu ani a chai mangin heun hi khar ani siha a chuan district playground siha vai pia Mizoram hun dangtarul hun manani a pu PB zalena president MTP H2 kut thleng tu ni in pu bupes sadri IS district board sab chu kut pa ani a chapchar kut polen district chunga tanga miming tha khotlanga in mang social worker le state level national le international level mi in firm miming tha tele state games sakni som pakwa gold medalist ten hena choi mona no pui hlan ani bok ma meta khumza omna damdo in sangna turin thona tu thlungzi ania
MOU hi Health and Family Welfare Department le Power Finance Corporation ten an ziaka he MOU ziana hian Chief Minister Puzoram Thangale Mamit Bial to MLA Puis Lazile na te antel ani Chief Minister chuan Mamit chu aspirational district ani angin kongsang sanga mason na tho apoi mo thule chung zinga chuan mi hring hrisel na le inan kolna ti mason chu apoi mo zol thua soya Power Finance Corporation 10 and Corporate Social Responsibility kal tanga district mamo tak mai hospital building thar din ani theitur cholom omati thua soyni Mamit MLA Puis Lazile na point district in hospital thar ani tur cholom omati thule thatak le chaktaka na kalpui ni theinan thataka vilani tur thu asoibok Kovel pumhu pa meiche te choi kanani International Women's Day Polin All India Radio News Services Division chuan hapta khachung o tur campaign abot saya All India Radio Aizawl Regional News Unit point hemi polhen meiche te mason na le an thlenchin sang te athlur binga Aizawl a cheng nal machoni chuan sabon asiama Mizoram Kailon sang sampre da patni na ania chung ko chom thei khopin sabon hi asiama kan correspondent akomna ilongai thang 2016 khan kachan takhun chu ni ta ka shal chwa chu ni chu 2017 January changa ni ta ni atira chuan handmade soap he namdang siam vai te le enge China lampang Thailand lampang siam te chu kalom ho ve to chen ni mase nuwa khanin han siam kha ka do ni han siam tur khan malak dan vak tur kha ka shelauta ke mana kalam mongai lem lo ma sa karil wa chu tyang chu omse ti ang siam cha kha tam tak kha ka ne ni khawang khanin training na turi ka zong nu khanin kamuta mo ang ka zuk training ta kan training na po khanin enge limitation kha om ve zel ni ka siam du zong zong kha min zir tu theilauta a basic kha ka thiam to wang khanin sabona han lo omse ka tyang ka lo tri mang hi ka thei tok tokin ka siam bel da ni item po hi mo mondanga lo ngai lem cha lo te po Voin Khan Champhai Circuit House Coronavirus sungchanga Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. ZR Thiam Sang hovin meeting nei ni a Dr. ZR Thiam Sang chun India rama hen an vei hi mi somthum hun in thi pui an om lo thule Mizoram chuan vei mu chu an om lo thu soya India le Myanmar in kalpona poimo tak zo kho thara tun aya chagle man ro tha thok tu thanem jong nen malak angai thule ramri de pa kho om pakwa ate in zitina zaw zog le risena lam konga inen fina changkung zog nei tura malak atul tho tar langa nanaron lan chho tak tak hun incubation period chuni seri thleng ania wangin film khorangai le zolani atia sarkar le puine na tangtlangin malak na kalpui zelani a state level task force baka district level task force po dina chaktaka malak zelani ti im in ma kholong na sang te atar langa champhai ram ria tanga nana kaidar ani lo na tura malak na tun ai chakzo kalpui wat angai thua soibok ani chanchin thar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani ram chunga coronavirus kaisa chumi somthum pakhatan tlingto hemi chungchang Special Secretary of Health and Family Welfare Ministry Sanjeeva Kumar chuan New Delhi chanchubamita shilin nana shekai pakhat damdoina da shan po tun din huna adam thathu soya tun hnaya Thailand le Malaysia azin nia shiat ani pukumara chuan ramdanga changa khwalzin out thoglu ta chu airport a luk taka enfia turati anni thua soya nizan khan Union Health Minister Dr. Harshvardhan chuan Indira Gandhi International Airport at Lot Hule Universal Screening Titura Anbo Saidan and Fiat Hosaya Hebak Hen Delhi NCR from Sungadam do in Natu Tenen and in Mukhom Bokani Parliament Royal in Com to Holy Chol and Mandona Wangin Tun Hani Som Bakatang Titobri Ani Voino Sensaba in Com to Aningana Tan Royal Tailawati Tobli Ani up Opposition member 10 Delhi Boy Network Tungchang Soy Hongar and get a Wangin House Sunga Rodel Tailovin Bengtang Takan Siam Ani Chairman M. Venkaya Naidu member 10 Khatset Danju Thalawati Thule and 2 also Pui Dan Po Parliament Rodel Dan Kale Zathak Atama Wangin Shremtura and Minglam Chu Mai Angai Tur Soya Opposition member House Lights Ho Khom Tetsu and Chutnaki Turati Puin and Zom Chuang Lawani Heti Lahin Lok Sabha Po Thom Bengtang Takara Bill Pani Sai Ho Lawa Pasani Up Bill Pass Tak Hi Aircraft Amendment Bill 2020 Le Insolvency and Bankruptcy Code Second Amendment Bill 2019 te anni chanchin thar serti topna na tang pui chapchar kut sang ni somni chuwen khan Mizoram puma man ani ramchunga coronavirus kaisa chumi somthum pakhatan tling to Parliament Royal in Khom chu Holy Chol an man dona wangin tun thani som pakhat thleng ti tobri ani chuti song chu chanchin thar kan pon thei chu ani